ngevideo eyenziwe umunye umfowethu nje engimlandela kakhulu kumahlaya asuke wenza lapha ka TikTok. Ungomunye wabantu engikholelwa ukuthi nje mangifuna ngirelaxele, ngifuna ukuyihlekela, ngifuna ngibuke bona baningi ke lokho ekuthiwa uqhubinja. Uyabona bafethu masikhuluma ngokulapha, ngithi angimlungise lapha. Masikhuluma ngokulapha, sikhuluma ngesigaba, sikhuluma ngomuntu osuke esenkingeni. Kuyadependa ukuthi umuntu ufune kanjani usizo. Uma ngabe umuntu ezofika esigodlweni ezofuna usizo, uyamprotecta and leyo nto futhi uyigcina kweyenu nobambili because uze private. Umuntu uma efuna usizo kwi-social media, usizo abantu abazoletha ku-social media alufani. Khona umuntu ongaletha usizo lokulapha through social media, khona ongenawo amandla okulapha, ongaletha nje usizo lwe-moral support. Omunye alethe usizo lwemali, omunye alethe usizo lokuyalela ukuthi nangu umuntu ongakusiza, omunye alethe usizo athi no, mina ngizoyisiza le. Bafethu, usizo mangabe sekupublic domain lusuke ingasa exist lento ethi isiguli nomelaphi ayisa exist leyo. Ngiphendula uqhubinja lapha ngoba useze wayijuba waphumela obala. And ima ukhumbula kahle mangabe first time nje phumela obala lo yabhuti loya, uyena owasho wathi lento iyilumbo, waze wayitanyaza futhi nangesandla. Yabo, ichaza esho futhi ethi ulindele usizo kunoma ubani ongaba nosizo, okusho ukuthi naye uyisusile lento ukuthi akube into azoyilungisa eceleni ngoba ubeseyenze isikhathi eside for 6 years ezama ukuyilungisa. Abantu bemthembisa bethi izolunga ingalungi, bethi izolunga ingalungi. Njengoba ke esebi-public domain, into yakhe siyishintshile yaba ne-public interest. Njengoba isine-public interest, ila sengena khona abantu abafana nathi. Sengithi mina yes usizo uzolithola. Angithi uyabona ke qhubinja lapho wena usuthe ngithe mina lo muntu ngeke azalithola usizo. Ngithi mina yes usizo uzolithola. Kodwa uzolithola kuphi usizo? Ngithi mina uzolithola esibhedlela mayiselithola nakumi. Iliphi iqhaza mina engizolidlala? Elami iqhaza ngiyachacisa ngithi ngizolwa nalo moya owenza ukuthi bengabethi uyofuna usizo lento imdirect kubantu abarong. Esibhedlela bazospecialize ngani ngoku exercise abakwazi ukwenza like ukwenza operation, into eqondile leyo. Sengithini mina? Sengithi izinyanga lento ingaphezulu kwazo. Angithi uyeza ukuthi angigxeki inyanga, angithi uyeza ukuthi angisho ukuthi inyanga sisebenza. Ngithi le sigaba esekufike kuyona lento isingaphezulu kwezinyanga, usizo lalento ngeke asalithola ezinyangeni. Sengithi ke uma ukhona inyanga ethi ingayilapha lento, isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi leyo nyanga inamandla. Ngokuthi inamandla leyo nyanga sekumele senzeni thina? Sekumele siyivume. Ngithi mina uma ingathi izoyilapha lento ibisiyayilapha, mina njengoKing Bhaka ngeke ngiyivume ngomlomo kuphela. Ngizoyivuma uma isilaphile lento, ngize ngiphinde ngikhiphe nemali e100,000 nginike leyo nyanga. Kodwa uma ingekho ephumela ubala, umuntu elokuthi khona umuntu engimaziyo, khona umuntu engimaziyo, lento ayisekho about ukuthi khona umuntu engimaziyo. Isithi umuntu akaphumele public la simubone bese enza ukuyikhomitha kwi-South Africa ukuthi bafethu mina lo muntu ngiyakomlapha South Africa, nginikeni yena. Maseke besho nabantu bethi hayi kulungile, ake uzame. Lento isiphethwa abantu kakhulu ngoba isisuke yaba sezandleni zabantu. Ngithi ngikucacisele lapho qhubinja. Nakho ke qhubinja ngizwile futhi uthi lo muntu uma ngabe ngithi ngekathola usizo angangena engcupheni yokuyibulala. Lapho ke baba ushawe iskill sokwazi ukulalela. Angisho mina ukuthi ngeke usizo, ngithi ngeke usizo kwizinyanga, kodwa ngaluthola usizo ezibhedlela. Usuyabona ukuthi naye ngimdirector endaweni erayi. Ikhona vele lento eyokuthi bengabe unenkinga, kube khona abantu abazofuna ukuthi kuthulwe kungakhulunywa ukuze umuntu aqhubeke agule.
because mangathiwa manje ngoba ngikuzwile futhi qhubinja uthi kumele ngithule mangathiwa ngenza mistake ngiyakulalela ngiyathula noma iningizimu Afrika iyathula lo mfana uyogula ingona phakade ke lapho kanti bengabe sikhuluma the more sikhuluma siyazikhomitha phela nathi ukuthi sithi lo muntu uzosizakala kanjani next time mfowethu since umuntu oyi-influencer noma oyi-comedian qinisekisa ukuthi uthola wonke ama-fact right noma uyaqonda uyibuka yonke ivideo yomuntu ayenzile ukuze uthole ukuthi bengabe wena usuyistitcha noma usukhomenta ngayo ukhomenta entweni oyizwile yangena la iyaphuma la hayi entweni ezongena la iphume la stitcha into ngoba sewune sure ukuthi lo muntu okhulumayo uthini so njengamanje bhuti wami wena yonke inkulumo oyishoyo iyanhlanhlatha ngeke mina ngime la ngithi umuntu ngekathola usizo la emhlabeni mfethu izwa ngami ayikho into engenzeki into eyenzakalayo kuphela ilevel yomuntu nomqondo womuntu sekumele mayisiphelile yaloyo ibe ngaphezulu kingibhaka yini uprefer ibhedlela ekubeni zikhona inyanga ngithi ayiphumela ubala khumbula phela ukuthi ibhedlela zike zasenzani bafethu kuke kwaba khona iCovid-19 ithema ifika COVID-19 baba ama instructions ayethathwa kwi-World Health Organization WHO lokwakuthiwa khona abantu abahlala endlini because ivirus iyanyuka and because iCovid-19 iyanyuka ngisho inyanga mawukhumbula kahle zazinga recognizewa nhlobo ngesikhathi COVID-19 nazo zayihlela endlini zivalelwe uyabona zayingakwazi ukwenza lutho kwakade kwenzakala isikhathi lesiyana zazivalelwe kwakusebenza abantu abasebenza kuhulumeni nabantu ababeba nama permit esikhashana mawucabanga indaba umhlaba wonke or iningizimu yonke ingazange izisho ukuthi hayike ake kuqhamuka inyanga ezoyilapha lento ye-COVID-19 yabo ingoba ilevel yabo bafethu ihambe ibe nesigaba ephela kusona so la asingakhulumi mfethu ngokuzenza ngazuthi umuntu uyamcabangela kodwa umuntu ubudlala ngayo uma uthi abantu abaqhamuka nama ideas abathuli uma uthi umuntu oqhamuka nento ethi ngingakhipha 100,000 umuntu asizakala uma ngithi mina lo muntu ngingathi akaye esibhedlela ngizolwa nemimoya edala lento esibhedlela bese operation bese uthi akuthulwe lapho kanti wena iluphi usizo lufunayo because lolo lufunayo ngeke lisalunga ngokugcaba ngeke lisalunga ngokuthatha imithi uyihlanganisa ukwenzile bafethu lokho ukwenzile hayi ukuthi akakwenzanga ukwenzile for 6 years into angayenzanga kulo 6 years ukuthi operation akayenzanga kulo 6 years sekusele yona ioperation nakhona futhi aoperate ama specialist so bafethu ngiyacela lapho qhubinja la ukhona mfethu icontent yakho oyenzayo ngezinye ikhathi imnandi siyayilalela nathi siyayibukela futhi kodwa kwesinye isikhathi ulalelisisa ukuthi umuntu uthini ngeke mina ngithi umuntu ngakuthola usizo and as a result lo muntu la ekhona nale team ahamba naye bajabulile ukuthi at least khona abantu abakhuluma into ephilayo uaware mfethu ukuthi bengabe eya enyangeni bengabe uthi wena kayinyangeni inyanga isawumlibazisa kunabantu engeke bakwazi ukufaka isandla ngokukhululeka because siyaziwa inyanga ukuthi zamaqona kodwa uyazi bengabe esibhedlela uaware ukuthi even uprime uma ngabe imthinta lento angarespond to icall uaware ukuthi uMEC nama ministers uaware ukuthi upresident angangenelela uaware ukuthi ilokhuzana umhlaba ungagcina ungenelela uma ngabe kodwa izochithwa professional lento asingayibuki ngomqondo omncane nangomqondo ophelayo asivuli uaware ukuthi ama TV afana njengo newsroom bangangenelela befuna ukwenza ifollow up ukuthi khaba kanjani the moment ngina ama TV